metlhang e re phelang go yona satane ngwaneso ga e tla go wena o tlo no tla a apere kobo ya toko a apere fake ya kobo ya toko ye le gore ga e tla go wena o iponagatša o kare ke motho ya lokileng o e ka reng o emetše dilo tše lokileng mara ka gare a tseba gore gabotse yena o tuka mollo o go bona a bolaile go ba fetšišitše o ka e bala bukeng ya John chapter 10 from verse number 10 re ile bala ngwaneso re ko re na Johana yena ga e hlalosa o tloga a e hlalosa ka tsela mang. John chapter 10 from verse number 10 e bolela ka mantšo e re legodu lona ge le tla e legodu le tla la go utswa le go bolaya le go lobiša e re ko botse ngwaneso legodu ge le tla mo lefaseng le tlhasela ka gare ga ngwako wa gago purpose ke ye teng ngwaneso o tlela go utswa o tlela go fetšiša ebile o tlela le go bolaya ke ka mahlatse ngwaneso ge legodu le ka re le tsena ka gare ga ngwako wa gago la se go tlaiše la se go bolaye la se fetšiše mara go utswa gona ngwaneso purpose ya lone ke gore ge ke tsena ka molapeng le ke swantšwe be gore ke utswitše ngwaneso re ko go botša morero wa satane mo lefaseng le re phelang go lona o tletše go utswa go fetšiša le go bolaya ene satane a ka se ke a tla ka boyena a re ke nna satane ka baka la re batho ka moka satane re a mo tseba le magodu ba tšhaba satane ba bolai ba tšhaba satane le batho ba e le gore ba fofa bošego gore ba bitša gore ke baloi ka polelo ya borena ya sepedi ba e le gore ba tseba dilo tša mmušo wa lesusu tša bošego batho ba uwe ke ne bonnete ba gore ge satane a ka tšwelelela re ke nna satane tsebang gore lehlankela nna awa ba tlo lesa ba re ge le re ka nnete re diela wena re a lesa there are people ba e le gore they are doing things not knowing gore ba direla mang ba dira dilo ba sa tse gore ba hlankela modimo o mofeng ya ba re ba hlankela mmušo wa lesusu ngwaneso re ko go botse metlheng e re phelang go yona go bohlokwa gore motho o mongwe le o mongwe a tsebe modimo ka boyena lentšu la modimo le re work out your own salvation with fear and trembling e re šomela phološo ya gago gore wena ka wena o e šomela ka poifo le boikokobetšo nna re ka phunyoga jang ngwaneso mo lefaseng le ge fela re sa ikokobetše pele ga morena ra ikokobetša gore re mo tsome re mo nyaka ka poifo batho ba bantši re nyaka go tseba modimo ka tsela tša rena mara re netlata tsela e modimo a re botšang gore re mo nyaka ka yona ke ka baka le lentšu la modimo le re le šomišang gore e be a guideline ya maphelo a rena mo tumelong le modimo gore re kgone go tseba go phelela modimo le go mo tsoma le go mo humana ka baka la lentšu la modimo le re ge fela le ntsoma ka dipelo tša lena ka moka le tla humana batho ba bantši re mo tsoma ka tsela tše di itseng mara ya ba ra se tsela tša maleba lentšu la modimo go bala bukeng ya Proverbs go na le mmolelano Solomon a o bolelang šo gore go na le tselana tše dingwe tše re di swere go di bontšha o ka re di re iša bophelong mara botsebotse tsela ye e re iša tatlhegong go na le batho re swere ditsela tša rena re bona di re iša go lokileng ebile ga re bone phošo felo ka baka la re bona di le ditsela mara kua pele kua ngwaneso re ko go botša ke tatlhego nna ke re bona ke re a re ithuteng go nyaka tsela ya nnete lentšu la modimo le re tsela ya nnete ke tšeso le mminothoko mongwe re a o opela o re tsela ya nnete ke tšeso o re gomme ditsela le gona mara gomme ya nnete ke tšeso lebaka la gore e re tsela ya nnete go le gore go na le tsela tša maaka tše le gore batho re ka di swara di bontšha ka re di iša bophelong mara botsebotse di re iša tatlhegong o re ga opela mminothoko o re tsela ya nnete ke tšeso tsela ya nnete ke tšeso ka re ditsela tšona di gona mara ga e le gore o nyaka go tseba tsela ye išang therešong tsela ye išago bophelong o re tsela ya nnete ke tšeso ngwaneso re ko botse ditsela ka moka re di swere ge re phela a gona motho wa se a swarang tsela ka baka la gore bophelo ke leeto re a sepela mara leeto le a gona motho wa sepela go moyeng re na le tsela ye re e swereng re ntse re sepela ene ditsela tša di tshwane mara moopedi wa mminothoko o re banna ditsela tše di swereng ke tše dintšhi re a tseba mara e re ke le botše ntongwe ya bohlokwa še tsela ka moka di gona re a sepela we are going there to our destiny
mara motho wa be le kgontišišo ya gore o sepela tsela ya therešo ke motho ya swereng tsela ya Jesu gobane tsela ya nnete goba tsela ya therešo ke Jesu o re ga a bolela bukeng ya Johana chapter 14 from verse number 6 o re tsela ya nnete o re tsela ke nna le nnete le bophelo ka mantšu a mangwe go sena Jesu ngwanešo tsela ye o e swere o ka o ipona mohlomong e sena makodikodi e sena meetlo e sena bokgopo e sepela o ka re iša tseleng e botse mohlomong o sepela tsela e phadimang ye le gore e botsana mohlomong o bona o e lebeletše ka baka la dilo le go sepelela gabotse mara re ko botse ngwanešo e re go na le ditsela tše ga re di lebeletše ra bona di sepediša gabotse di sena meetlo re bona o ka re sepela bonnobonobo ba bangwe re ba lebelela re bona ba sepela ka la meetlo ke ditlaišego ke malwetše ke eng mara ya ba re ba swere tsela ya nnete ka baka la re ngwanešo e re ko go botse go ba go modimo ga gore karentie gore tsela tše re di sepelang di tla ba tše di smooth ra sepela re lokologile o ka re mo sepela ka ra tsela ya meetlo ngwanešo o tša mo hlabega mara o ntse o kgotleletse o sepela mara o tseba gore tsela ye ke e o sepedišago ke Jesu it doesn't matter what you're going through ngwanešo se segolo ke gore swara tsela ya nnete o se kwa duma batho ba bangwe ba ba sepelang tseleng tše di smooth wa bona o kare di ba iša bophelo a o tsebe gore na tsela ye e kgethileng ke tsela ya mohutamang wena swara tsela ye e išang bophelo e sa kgathale gore na o sepela ka go lokologa goba o tšama o tlaišega na lentšu la modimo le re hlalosetša gore ba o ile goreng ba tshepile modimo ba mmotile e re ba tla sepela ka gare ga ditlaišego ngwanešo re go botša lebaka la gore o tlaišega bophelong ba gago ke ka baka la re go na le ntho ngwe ye o e swereng e le gore it's opposite go ntšwetše Satane a tšamae fa batho tšona go na le ntho ngwe ye botse ye le gore e na le maatla o e swere ke ka baka la Satane a ka se go tsogile go lumeditše gore o be le khutšo bophelong batho ba bantši ba tlaišega e ntše ba rapela ba dumela go modimo a ba tsebe gore lebaka ke gore ntwa ye ke ya semoya Satane o lwantšhela le batho ka baka la re o tseba se ba se swerego o sekebe wa tšwa tumelong ngwanešo o sekebe wa lesa wa tšwa mo tseleng ye o e swerego ge e le gore wa mahlatse o swere tsela ya nnete ya Jesu mara o tša mohlaba ke meetlo na ke re gona ke re sekwalela kgotlelela tsela yona yenewe ke yona ye o išang bophelong mafeleletšong a yona ke bophelo bo sa feleng batho ba ithabiša ka bophelo bo smooth bophelo ba lefase bo swere tsela tše di botsana ka mahlo mara a ba tsebe gore di ba iša tatlhegong go na le batho ba swereng ditsela ba lebeletše dilo di le botse di kgatlha mahlo bona gante ga ba tsebe gore lentšu la modimo le tloga le bolela le re rena ga re phele ka go bona re phela ka tumelo it doesn't matter gore na ke lebeletšeng e ka no ba e kgatlhiša ngwanešo mara ga e sena Jesu I guarantee you e go iša tatlhegong mara wa lehlogonolo ke motho ya reng a sepela a sepetša ke Jesu a tseba gore mafelelong ke bophelo bo sa felego o ka re ba ngwanešo o sotlhega o tlaišega o ntse o le modumedi mara re ko botse ke re swara tsela yona yenewe a re ya tlala mo lefaseng go ketimiša tša lefase re tlile mo re swere tsela ya nnete ke Jesu o re iša gae le godimo o re fa hope ya gore yena o tla re fa bophelo bo sa felego ntho kgolo ngwanešo ke gore o sepetše ke Jesu o sekwa ba dumela lefase le go bontšha ditsela tša tšona tša lebelela ga e le tše di botse wa thakgala tša go fa dilo tše di botse wa tšama o dula ka gare ga ntlo tša manobonobo o e na le tšheleteng tše go tlala account e falala ebile mamtla o tsona go tšwile bokae go tsene bokae wa no lebelela o ka re bophelo bo yaya not knowing gore ka gare ga bophelo ba gago wa lahlega Satane re ko botša dilo tše dingwe tša e le gore o kotsi ka tšona Satane o kgona go go fa bophelo bo bokaone wa ba comfortable mo lefaseng wa lebala le modimo o sa tsebe gore dilo tše di na le mafelo ntho ngwe le ngwe mo lefaseng ngwanešo ye e le goreng ga re a tloga le yona le godimo re ihumane fa tseba gore e na le expiry date maphelo a re a phelang go na le tšatši le le goreng a yo expire nama ye ngwanešo re ko botse e na le expiry date mara modimo o dirile gore e be sephiri re se ka ba ra tseba gore na e expire ka date e feng mara re ko go botse ngwanešo bophelo ba re bophela bo na le mo boyeng go felela gona mo lefaseng ya ba re o continua leeto o le tee
tee o se sa le ka ga nama yeo le ka ga yona mara o le ka ga moya o sepela o le ka ga mmele wa semoya o tšwela pele ka leeto ke letšatši le le gore tlo phafoga wa lemoga gore botsebotse ke tsere tsela ya nnete goba ke tsere tsela ya go nkiša lefung na ngwanešere go botse go bohlokwa gore o itekola o sa phela gore tsela yeo ko e sepelang go yona a e ka ba e le gore moputso wa yona e tla bo mo botse na ka baka la re Jesu wa re tshepiša gore ga re sepela le yena ra kgetha ena jale ka tsela ya maphelo a rena re tla humana bophelo bo sa felego gore ga bolela bukeng ya Johana chapter 3 from verse number 6 I think it's from verse number 6 yes right John chapter 3 from verse number 16 yes gore ga bolela ore modimo o ratile lefase kudu e re ke bala ga botse John chapter 3 from verse number 16 ore gobane modimo o ratile lefase kudu mo a ilego a ba a re fa morwa wa gagwe a le noši e re gore mang le mang yo a dumelang go yena a se latlhege eupša a be le bophelo bo sa felego ntwa ke tshepišo modimo a re tshepiša gore batho ka moka ba re dumelang mo go yena ra kgetha yena jale ka tsela ya maphelo a rena gore a re etetše a re sepetse le ga re sepela ka ra metlo goba re sepela mo go fišago ditsela ya gone se semote e le kgorofe sa sepeleng mara yena wa re tshepiša gore ga fela rena re dumela mo go yena re ka se ka ra latlhega gomme re tla ba le bophelo bo sa felego mara re ko go botse ngwanešo wa tlhokile mahlatse wa madimabe ke motho ya furafuretšang ke dilo tša lefase wa dumelela satane a mo ropa a mo fa dilo tša lefase a mo lebatša nnete e le go morana Jesu a re ga a sepela bona tšeo a di obtaineng tša lefase e le modimona a di tlankela a di rapela a di khunamela a bona e le tšona tše lokileng di ka mo fang bophelo ngwanešo re ko botša bophelo bo na le mo bo felanang gona batho ba bangwe satane o ba tswaletše mahlo gore ba bone o kare bophelo bo re bo phelang mo ke go phela go ya go ile ga ba tsebe gore go na le nako mo bo felelang gona and wa madimabe ko a tlabang a kgethile go tšea tsela ye išago tatlhegong a lebelela dilo di phadima satane ngwanešo a ka se go fe dilo tša go baba a ka se go fe dilo tše e le gore di kweša bohloko ka baka la gore o nyaka gore o be comfortable ka gare ga tsela ya go file go yona a ka se ra nyaka go latlhetša a go fa tsela ya meetlo ka re wa tseba gore o tlo itšhentšha gore ka mo meetlo ya tlhaba e re ke nyaka tsela ya maleba o tla go fa dilo tšeo ka reng di botsana so a go fa dilo tšeo ka reng di a kgahliša ka mahlo tše di natefang ka taste mara o sa tsebe gore it's a poison inside your body or your spirit tša poisona moya wa gago wa developa even a hatred le tlhoyo go dilo tša modimo ke ka baka le e le gore o sekwa ba makala ge batho goba motho o mongwe wena ke tsebe ngwanešo wena o thereletše o sekwa makala go tlhoile goba batho ba tlhoile dilo tša modimo lebaka ke gore satane o ba fa dilo tša gage a fetša dirano ba tlhoye dilo tša modimo ka baka la re ga motho a seno sokologela mmušong wa leswiswi o hloya dilo tša modimo ke ka baka la e le gore le ge mathobela a rerare dio ga ba nyake le go ekwa taba yeo ka baka la re a e tsamaišane le taba tše bana ba a e sepele a se tsela tše di tshwana a di tsamaišane tsela tše motho wa gona o nyaka tša gage fela ke ka baka la gore motho yo wo moyeng wa gago gole le modimo mara ke re ngwanešo kere o sekwa wa wela go batho bao le goreng ba latlhega tšea tsela e le go Jesu go le go phela ngwanešo morana Jesu wa re tshepiša ene ke rata lentšu la modimo ka baka la re le le ditshepišo tša gage go no ba jwale ka seesemane e re all the promises of the Lord are yes and amen ditshepišo tša modimo di ka di phethagala ka baka la modimo a tshepišitše wa phethagatša o re ga a bolela bukeng yela ya Numbers o re ga a bolela Numbers 23 verse number 19 o re yena a seena motho fa ka go furetša goba morwa motho fa ka go tšhentšha mogopolo nka re ba ke se quota ga botse mara o bolela mantšu a gore yena ga seena motho maaka go fura goba morwa motho maaka go tšhentšha mogopolo a re baleng Numbers 23 from verse number 19 o re modimo ga se motho wa ka go bolela maaka ke rata kudu e bolela ka tsela e
e re ga se motho ya ka go itshola ore se a se golofetšago wa se dira e kwa modimo o bolela selo a fetša se phethagatša ka baka la re modimo ga se motho maaka go bolela maaka ge modimo a re ke tla ba le wena o tla ba le wena ge modimo a re ke tla go leta ke tla go šireletša ke tla go šofatša ke tla go fa bophelo ke tla dira dilo tše ka moka wa di phethagatša ngwanešo o sekebe wa latlhela tolo ka gara bophelo ba gago o ska ba dumela satane a go furafuretša ka baka la re satane ke ramaka satane ke lekgodi ke mmolai wa utswa wa fetšiša ebile wa bolaya ntwa e tletšeng ka re lefasele ke go bolaya destiny tša maphelo a rena ke go bolaya tumelo ya gago gore se kwa tlhao se sa dumela wa tshepa lentšu la modimo satane o tlile go utswa kgolofelo ya dipelo tša rena gore latlhela toulo go dilo tša modimo re bone o kare modimo o diega go araba satane o tlile go utswa destiny ya maphelo a rena a tšea dilo ka moka tše e le gore ne di re fa hope go modimo a di latlhela kua ka go di replace ka go re furafuretša a re fa dilo tše di botse a re fa mahumo a re fa tšele tše nama ya rena e di desirang ra thoma go bona o kare modimo yena o delayed o too late ra thoma go malatlhela toulo ra kitimiša dilo tša lefase ngwanešo re ka go botša be careful go dilo tše lefase le go fang tšona ke rata lentšu la modimo le re all the blessings of the Lord it make us richer e feletša ka gore and add no sorrow ditšhogofatšo tša morena di re dira ba atlegileng ene a re re ka re ga bošuana goba ka re ga ditlaišego modimo ga a tshepiša wa phethagatša ngwanešo se segolo kore wena o swere tsela e feng tsela ya nnete ke morena Jesu tsela ya nnete ga se kereke ngwanešo ke morena Jesu a se ka ba ra ba ka gara a comfort zone ra ba le a false hope kholofelo ya maaka ya go no ipotša dilo di se tšona mara dilo di gona ka gare ga lentšu la modimo le swere karabo ka moka le instructions ka moka tše le goreng re ka kgona go tseba modimo ra phegelela go mo phelela mara rena batho re ikgethela ditsela tša rena tša go nyaka go tseba modimo batho ba bantši kile ka kwa motho mongwe wa bolela mmolelo wo a re batho mekeng e re phelang go yona ga re sa nyaka go kwa modimo a re instructor mara rena re nyaka go instructor modimo batho ga re sa nyaka go tseba gore na modimo re mo humana bjang re nyaka modimo yena a re humane mo rena re yang gona a re sa nyaka modimo re nyaka gore modimo yena a re nyake ka baka la gore rena batho satane wa re ropa o re fa doctrine ya gage a re ropa ka lentšu la modimo batho ba bantši re ko go botse ngwanaešo nnete e le gore batho ba bantši a re itsebe ke gore satana ka sogola tlile go wena jwale ka satana a ka tsola go furile go botša maaka jwale ka maaka mara o tla go wena a swere paebele a iphuthetše a ikokobetša a sepela nnanya o kare ke motho ya ikokobetšang a itla go wena a ba bitše le leina la morena Jesu wena o be convinced gore yo ebile o re ka leina la Jesu o sa tsebe gore mara lentšu la modimo le re ba ka no ba bantše lentšu leina le mara re tlo ba swara ka dikenywa tša bona o re tla ba tseba ka dikenywa ngwanešo ke tsona tše re bontšhang gore na sehlare se ke sehlare sa mohuta mang ka baka la re a o tla re convince ka gore o ene matlakala a o ka reng ke a panana mara re sa tse gore na o wenywa dikenywa tša mohuta mang e re ko go botša ngwana it doesn't matter motho o tla go wena ka tsela ye feng nna ke re go wena ke re lebelela dikenywa ke tšona di tla go fang gore na motho yo ke motho wa modimo goba bjang lentšu la modimo le a re phafoša ngwanešo gore re hlokomele meboya ye re ithute gore re be le meboya ya go kgona go lekola le ga motho a itla go wena ngwanešo check the spirit lentšu la modimo le rialo re re a re ithute go lekola meboya motho a ka no tla go wena ngwanešo ka tsela ya tlang ka gona
a re o rumile ke modimo ye ke mantšu a go phafoša lekola moya a se memoya ka moka e le gore batho ba tla go yona ba re ke bana ba modimo e le gore ba rumile ke modimo metlheng e re phelang go yona ngwanešo go bohlokwa gore motho a itekole a itsebe gore na yena o eme jwang le modimo ke ka baka le gore motho o swantse gore a tshware tumelo ya leng mo go yona a nyake therešo ye a ihumane a ingamarele marana Jesu go mo humane ngwanešo mo go ka re o mo sware o sekwa bo wa mo tlogela ka baka la the day mo tlogelang ke tšatši le go fedileng ka wena o ska ba wa lahla tumelo ya gago ngwanešo molaetša ka be le gore tsela tše re di swerego a re itlhokomeleng gobane tsela ya nnete ke Jesu ge le gore go na le tsela yeo e swereng mara Jesu is not included ka mogare and mohlomongwe ke tsela ya sedumedi sa gago sa gore wena you have created a belief but Jesus is not included ka mogare ga belief ya gago tseba gore ngwanešo tsela yeo e swerego e go iša tatlhegong a ke re o ka re e go iša tatlhegong ke re e go iša tatlhegong lentšu la modimo le re go botlhe ba ba dumetšeng go yena ba tla fiwa bophelo bo sa felego o re ga a bolela bukeng yela ya Johana mo re badileng gona o re gore mang le mang ya dumelang mo go yena a be le bophelo bo sa felego batho ge ba se ya dumela go yena mara ba ipha dikholofelo tša gore ba dumela mo go yena ba swere ditsela mara ba se sebediše ke Jesu I guarantee you 100% tsela yeo e go iša tatlhegong wa lehlogonolo ke mang le mang ya reng ga a dumela go morana Jesu gobane tumelo e tla ka go kwa mme go kwa go tla ka go kwa lentšu la modimo na wena o kwa mang o šala mang morago ke mang motho wa go influencang tumelong ka ra bophelo ba gago e ka ba nthowe e go batametša go morena goba e go tloša kgauswi le yena na ke re gona ke re tsela yeo e swerego eno e lekola ngwanešo ka go sena Jesu ka gare tseba gore o bothateng tsela ya nnete ke Jesu